السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجهي waa Dr. محمد جولاد ku takhasusay cudurrada wadnaha iyo dhiig mareenka. Maanta si sadaqa ayaan bukaana aniga iyo dhakhtarka Maxamed Qadar ku qaabilaynay bukaana oo ka sheeganayo dhinaca wadnaha sitra laakri asima. Alxamdulillah ilaahayna si fiican uu noogu dhameeyay. Marka insha Allah diyaar ayaan idinku nahay inta qofkii talo ama baaritaan xagga wadnaha u baahan. marka insha Allah soo dhawaada. Assalaamu calaykum. السلام عليكم. معكم الدكتور محمد خضر، أخصائي أمراض القلب والأمراض الباطنية. اليوم بمناسبة شهر رمضان المبارك كان عندنا يوم جميل. المرضى خاصة أمراض القلب حضروا وشرفونا في المركز الطبي بسترة لاكري عاصمة. تم الفحص عن طريق الأشعة التلفزيونية للقلب والإيكو، وعند الضرورة التحاليل المطلوبة. وكان يوم كويس، وإن شاء الله في المستقبل يكون في المزيد من مثل هذه الأيام يتم تنظيمها وتشرفونا. احنا مستعدين لتقديم الخدمة الطبية لأمراض القلب في سترة لاكري عاصمة. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nimeni on Mohamed Guled. Tässä on Mohamed Kader. Olemme molemmat erikoistuneet sydänsairauksiin ja tänään vastaanotimme Ramadanin kunniaksi potilaita Sitra lääkäriasemalla ja meni oikein hyvin. Jatkossa, jos on sydänsairauteen liittyviä asioita, konsultaatioita tai vastaanottoa, olemme valmiina täällä. Meillä on myös tutkimuslaitteita täällä, tutkimusmahdollisuuksia, joten tervetuloa.